Hello everyone, good morning. Hanya hai lam sugan gedal blogo. Modal ko jak jana ang baza songnai ko ani mui mun si thangka baza kemeni. Tabu nge morning ni mai si sau tong khai ko na ji besu mai ka sang tongo. Modal ko jak jat awan bagai mai ka sang tongo. Tabu nge di bojora ni mami songnai fulkopi songnai alok bai thok dioi. Yang ote mungsa box jak muya karan mus jeng jana ni bagai. Yang hingke te musa jenangman mosla fry khai tongo fulkopi balok sonan bagai tabuk tui rewi rika mosla 30% fry man pore ang fulkopi monyo kichoni rika tabuk mis khai tongo kaham pe mis khai nango moji stock tabuk hingke tui siriwi rika yang hingke ber masogoi tongo mojeng na bagai te moso ko thibi yognai moi simun thangka ni naji camera buting tongkha sachuni yakaisa jakman bagai yakran mojeng khai mani bo reading pai ke naji Sanja jarang tongkha tabuk hingke naji moso bahai jani kelai mun tongkha na chano jok kelai abon mung tamo semiang tabuk hingke hone mami songna bagi si ready kelai paikha wak bahan bai alun songnai 70% je moi muni tongkha tabuk hingke moi buti si rewi risinai yang goro mungsa kelai paikha moi buti rewi rika ani moi si muni thangka naji donia bakho rewi rika last deo tabung ka masih saya maka tabung nanti boni tuku musi pajrok ang hingke kisen room phaisak tabuk tamun himale ang di bona mami songnai tamun moi songnai himale tok bukur songnai naji bono joto ready kenya pekha jenang man masla ru 30 minute haing khane moi box samane tabung nge khulong nai call nai namun bagai tabung ke an moi simun thangka elasi tok jana rewi tongo tabuk markai motong kamu moi thok sukna kinile ik mai khurunya kha mokani mai khlai mokai bin mai khlai jono yete kongsana rei khurunya leka mai sana nasukha ik nai di sawi tongo tok yete warei ini video short kai sima phunuk siwo cooking khaima rok tamun himala ni space kurei abon bagai short kai mariwo kolok khari nam busum pa maria